Ako razmišljaš o stvarima koje voliš, sve ti se ostvari. Kad nađeš tajno mesto na kom si srećan, da budeš samo ti i budemo što želimo, u prodavnici na... Čekate, sve protiv tebe sad je, želiš sve da daš. Spreman je on na zadatke, odelo mu čuva sve podatke. Zarobljen tom igrom je, za momka tog sve je drugačije. Svet je opasan, al on nestaje, naš Iron Man. Svaki dan dok ulicom šetaš ti, bilo kog sretneš li, ima svoj pogled na svet. A ja kažem hej, kako divan bi bio dan, a radi igra kao san, da svi se slažemo. Ja sam Beba Prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama Prase. Uzbuna za požar je, zima kreće, spreman je. Gde god da je nevolja, zima stiže, spasava. Pripremnici smo i idemo na put. Točkove na prugu, pogled pravo. Idemo na vreme za putnike naše. Tovar vozimo i svako nam maše. Šinama jurimo, kad cilju žurimo. Svi smo tu! Sve počelo je izumom i samog svemira. Na jednu ruku spustio se svet pun nemira. Sad ima super moći, odabran je, obdaren Ben 10. Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux, moćna magična energija. Ovde na Kilijanu zovemo je Dah. Majstor, kažu svi, Bob je majstor najbolji. Skup, Mak i Dizi u ekipi su toj, Lofti, Roli, Vendi ne žale znoj. Boba i drugare krasi motiv jak. Vreme je za pobede, sa vama naša družina je Rex, Turbo Snaga, Jednoroga, Turbo Let, Komada, Turbo Alat, Mišica, Turbo Brzina. U nas tajnije šuma tam, dobra družina to dobro zna. Opasnost svugde krije se, u tami zvuci razni čuju se. Mija. Naučnik Reed Richards odveo je tim istraživača u svemir.
Tamo su bili izloženi kosmičkim zracima i dobili su neverovatne moći koje su im zauvek izmenile život. Postali su fantastična četvorka. Oda Milanje po na mesec žut, aj moj ovaj put. Ja kažem Ti kažeš Straži lady, Black and Mary. Straži lady, straži lady. Straži lady, oh, straži lady. Straži lady, straži lady. Straži lady, neke peri. Straži lady, straži lady. Straži lady, oh, straži lady. Živim ja punim plućima. Chilling out with the crew in the schoolyard, finding trouble, never looking too hard. Well, back at class, they never taught us this. Some things you gotta learn in this. Tough times, hard climbs. U čudnoj šumi pleme štrumfova boravi, neka se ne zaboravi. Baltazar, 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 Baltazar. Iz mase izdvaja se Koli hobi drugari Ulepšava osmehom tere oblake I nema mana Boljeg druga naći nećete Verujte na reč što govorim jer ja znam U oku ona ima iskru što govori sve Da je ne volite prosto je nema Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka I vila. Svi
Kad je sreo Emily, Clifford beše mali pas, ali nekim čudom naglo je porasto, kao kuća za tili čas. Clifford se sa očajan postideo, jer tolikog psa svet još nije video. Najveći je najbolji taj crveni pas. Svi ga mnogo volimo, on voli nas. Pa su seli u auto svi i odselili iz grada. Mama, tata, Clifford i Emily na ostrvu sreće žive od sada. Clifford novo društvo nađe za čas. Svi ga vole, on voli nas. Nekada davno, zmaj je štitio dolinu, ali bio je kažnjen zbog nadmenosti. Okrivio je nas. Danas iz svog ledenog zatvora planira da nas uništi. Naša jedina nada je možda moj učenik Smrda. Yo, Smrda, fu, sve je prosto, lako je njemu. Dok stari mudri panda pruža pomoć u svemu. Lije zeka, prasa, zmije i pčele ubice. Majmunima pokazuju svoje pravo lice. A zli zmaj, taj zločin nemoćan je. Kad mladi tvor Smrda repom zamahne, dolinu svoju brani od tog zmaja dušom svom. Veštine stekao je da se bavi meditacijom. I yin i yang, tehnikama se igra, okreće i vrti se kao Smrda, fu! Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Kombina krca To su se za dva, sve bi učinili zbog drugarstva. Zima i guli, pomalo su Esplode il tuono, Moica combatterà, grande guerriero. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of his story. Mali Amadeus. Avanture mladog gospodina Mozarta. Mali Amadeus, pred 200 godina. Mali Amadeus, zvezda rokokoa. Majstor je harmonija i preletnih melodija. Opera i simfonija, pravih remek dela. Samuraj zauvek! Jaden! Mia! Mike! Kevin! Emily! Antonio!
čigra. Moćna čigra, vrti se, vrti se, vrti. Moćna čigra, vrti se, vrti se, vrti. Moćna čigra, vrti se, vrti se, vrti se. Moćna čigra. Ashley, kralj majmuna. It was just an ancient book, but as she starts to turn the page, a sleeping dragon slowly comes to life. A girl called Lily, she's casting spells and weaving magic. Just a girl called Lily, traveling back in time. Such great adventures they can share. Never know what's waiting there. They can take their secret anywhere. A girl called Lily, casting spells and weaving magic, moving through time. That's Lily. A sada svi zdravo Kiti. Ko nam cveće zasadi, red u bašti napravi naša Kiti. Kiti, Kiti. Nedavno nižu se avanture nestvarne i tako opasne. Spasi me, spasi me. Živimo u vremenu teškom, našoj teri zlo se sprema. Ovde li bi da je uništen, kao da joj spasa nema. S jedne strane negativci, a sa druge hrabri klinci. Mi tražimo drugu, mi smo najbolji drugari. Voda, zemlja, vatra, vazduh. Zemlja, vatra, vazduh, voda. Dok sam bio dečak, moj otac Avatarang ispričao mi je priču kako su on i njegovi prijatelji junački okončali 100-godišnji rat. Avatar Ang i gospodar vatre Zuko pretvorili su kolonije naroda Ovo samo igra je, ozbiljnost nam ne pristaje. Iz igrice mi stigli smo, i sviramo šta želimo, jer mi smo Podcast. Rockeri smo mi, Podcast. Buntovnici, jer ovo samo igra je, što želimo to naše je. Dudley Puppet was a plain old mutt. He tried cheap dig and then he'd chew his butt. But when bad guys got too rough, he went to work for Tough. And now he's doing secret agent stuff. He's a tough puppet. He's a phantom. Young Danny Fenton, he was just 14 when his parents built a very strange machine. It was designed to view a world unseen. He's gonna catch 'em all 'cause he's Danny Phantom. When it didn't quite work, his folks, they just quit. But then Danny took a look inside of it. There was a great big flash, everything just changed. His molecules got all rearranged. When he first woke Hey drugari, startujte, Vučko, Flekica, Poni. Moćni to su kamioni, Plamenko je deo ekipe te što po ceo dan vozi se. Meteor zove na igranje, uvek je on spreman za lasiranje. Meteor zove na igranje, uvek je on spreman za lasiranje i najbolje druženje. Meteor i moćni kamioni.
when I can't do. When danger calls, just know that I am on my way. It doesn't matter where or when there's trouble. If you just call my name, impossible. Call me Big Man if you wanna reach me. When you wanna page me, it's okay. Whenever you need me, baby. Call me Big Man if you wanna reach me. Tomas i drugari. Van šina. Postoji crveni traktor na proljetnoj farmi i radi teško cijeli dan. Ako postoji problem ili posao teži, traktor tom će spasiti dan. Kreni sa mnom ti, jer ko to znaš da sve naćemo mi. Sa svakim parom cipela znaj, naša avantura nema kraj. Šta ću to ja otkriti sad, niko baš ne zna sve. Zato sam tu, kreni na put do mesta novih magičnih. La 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 la, la 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 la, Elmo svet. La 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 la, la 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 la, Elmo svet. Elmo voli ribicu i bojicu. To je Elmo svet. Spusti se tama, mi spremni smo za let. Jezivi i strašni, krećemo u svijet. Ljes naš je krevet i zabava ples. A kad sunce zađe, krećemo u let. La vie, la vie, la vie, la vie. Voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie à de nouvelles aurores. Il nous donne des lendemains qui chantent et le soleil qui nous éblouit. Time to party. He's a wild
Ćao svima, ovde je Balkanska kornjača. Ja ću vam sad prikazati još neke crtane filmove preko slika. Vjerojatno se pitate zašto ne mogu da ih prikažem u video formatu, pa prvo, za većinu ovih crtača nisam uspjela da nađem špicu, ili nije bilo špice na srpskom, ili uopšte nije bilo apsolutno ništa od tim crtanim filmovima da se nađe. Haos, ali da. Ja ću ih naravno imenovati kada vam bude slika izašla na ekran i nešto ću vam reći malo o tom crtanom filmu, eto čisto tako ovako da se setite još više. Ok, ovaj prvi crtani film koji vidite je Grad prijatelja i njega imate dalje na televiziji, samo ne znam na kom kanalu, ranije se prikazivao na Minimaxu. Onda ovaj sljedeći crtani film se zove Legende o Neši, to jest Legend ili Legenda o Neši, nisam sigurna, uglavnom crtani film se prikazivao na Happy-u. Imate da nađete nešto na YouTube-u, neke dve male mini epizode, ali to bukvalno traje 5 sekundi, tako da osoba vjerojatno tako koja je postavila to na YouTube-u nije stavila cijelu epizodu, tako da, eto, ali možda će vam nešto značiti, malo se podsjetite. Onda sljedeća slika koja nam sledi, to je sljedeći crtani je, mislim koji se zove Avanture malog Pere. Ovaj crtani film nema više da se nađe apsolutno nigde, mislim ima da se nađe, ali na engleskom, na srpskom nema uopšte, tako da pozdravite se s time, nažalost. Onda sljedeći ovaj crtani film se zove Fix Easy, verujem da ga većina vas prepozna jer se prikazivao na Minimaxu, doduše nisam uspela nađem ni jednu špicu na našem jeziku, tako da da. Onda sljedeći ovaj crtani film se zove Čak i drugari, ovaj crtani film se prikazivao na RTS-u pre 10 godina, ja sam gledala kod dete pa znam, ali ne znam da više ima da se gleda i da, inače online nema da se nađe, tako da ako hoćete gledati na sinhronizaciji na srpski, nema. Ovaj sljedeći crtani film je anime, to je Kuroko no Basket. Tu me je neko zamolio da stavim, pa da, ali ja iskreno ne znam za ovaj crtani film, nikad ga nisam gledala. Onda, zadnji ovaj crtani film koji vidite na slici je Ulica Seza. Imala je do duše špica na YouTube-u, ali na hrvatskom. Iskreno ljudi, nemojte da se ljutite ko je iz Hrvatske, ali mislim da je naša sinhronizacija što se tiče te špice i tog generalno crtanog mnogo bila bolja i zato nisam stavila ipak tu špicu. Ali dobro, imate na YouTube-u, eto na hrvatskom, pa koga eto baš onako interesuje nek pogleda. Doduše drago mi što sam za barem Elma našla na srpskom, hvala Bogu. Da, naravno ništa protiv Hrvata nemam, samo razumete me, mislim stvarno naša sinhronizacija je bolja bila, realno. To je to, nemam šta više da vam kažem specijalno, baj ljudi, hvala vam što ste gledali Nostalgiju, nadam se da vam se dopala, ja se iskreno nadam da mi neće lupiti copyright, jer ako mi lupe, pa poludeću, jer sam na ovom Nostalgiji radila skoro 10 sati, mislim skoro ceo dan čoveče, sad je bukvalno 11 sati, znači haos, tako da da.